was a more carbon from Otumfour TV Plus. So I was a team legal wife for Casa, and then some of my Canadian Busia Abroso. When we say Omaka Babisi, a year audio be just recent here, a year evangelist free the free ever body to Abontia. Now, Okase audio no, a year Mamma Bempomaa a voice here. Now, Mamma Bempomaa cano audio no muse Sebio, Ninia Lumba, a Jimmy and Ekuna, Wakwa Beko to Amachi Honomono. And to legal wife for expose a yes audio no nipa na Mamma Bempomaa a refer to. I was ya and ya daddy Lumba, and according to Tim legal wife no na a year Mamma Bempomaa a refer to Nemum, na Dada Kidi. Na Mamma Bempomaa according to Tim legal wife no na one Dada Kidi nearby Edim Koma na Mamma Bempomaa cancer asem no ewu mu se sebi owu ekọ asamado honum na amachibebo ne pa ebusia no oma expose hu apa wonto na sansem kuri yanzo so no oma sa kasa se impo so Otumfour ebo modern se o kasa Mamma Bempomaa na afenso so no eye maame Akosua Serwaa Dada Lumba yele emo modern ko yi asem ni free court no monka no ofie korampa na wadi kanka no omo si da bi Otumfour ko osoro eba from sedie ewura asase kura ase na eni kwa ase Mamma Serwaa ne Mamma Bempomaa ko yi asem ni free court o ma asem ne wo ho no ma simply because ye Mamma Serwaa legally wa wari akura ne nkrata enti nkrata ena wo se o mo court ekoka enya ahemfie nsem ebuzi ansem we say etim legal wife for nsem o mo campus o kam kwaji nchirimu no ebe sisi court china ma Serwaa asem ne die wonyi free court ne ordinance no mo ware wo court nti se egu ya court ne begu engu na se edi hu asem a court ne wo se wodi nti egu de me de nkra me so ne se ma Serwaa asem so Otumfour kra kan Otumfour kra fa fonfe na ma ne nyi ne chira e mo dobro ni mediku na ni bi kuna no woni bi ne ni bi chira ne ntoma na ode akekere ne ho ebe ka ne ho kosisi obewu entoma ma Serwaa kra ni kunu wo kwapa ne ntoma ego do ntoma akekere ho ti se yi bi de ede kuna ni kosi agudie me pa so de ntine no penny be na ni dansa odi akire kosi of apokuwa omo ko na omdi mu aya bro omo kwa na penny be na di enye sika na won mu ba wiase hwan na nebusua penny yi aba ho oche card da oba fefe mesi ena no ada na ebusua penny ni phone so no oso odane bibia ma of apoku ada na of apoku anye ene de ese na ntwibini eni awo batase no pacha so ati ase ntwibini ebusua penny no ye fucking man ye ka mo me nka papa no ne penny me pacha nyabotre me pacha tire mu ye because say say de no baby anu we perfect nti odane ama na wa twene ho a no sorting it out menya sure say wa ebusua penny na ye na adwi say wo jam because wa na adwi say wo jam an ka se ne bibia oba abonten be ka no won ka ma mente ye ma abonten me ka say de o kan ye bia wa jam ma eyifo no wa twene ho wota wo machi amede besi bia me nyini because de me suspect ye say omu person omu try no mu twe Akosua Bempomaa niema omo so na afa nyina ne walls no ombe so omo twetwe se so omo ofostina munti why na dey Akosua Bempomaa number ma obi a ode yesa anya odobroni why na wa Akosua me de madwene se sad no sankofo no ma na recording ni ade no ma try ase meti ase by living doesn't make sense na nya de papa bia munti mo recording bi na o ka se woko amoche bebo no Dada Kidi na wonde ma wa adwene mu da se o sa Dada Kidi o hia na oni nua ne na edi Dada Kidi wo ne ho nkomo na o ka se metie video bi ana eno na ewa kakra audio na nipa na o ka se obekọ akoto amoche ho na ye friend say kwadwo ba wiase de nko an na waye nipa bibi sa ehwa na nipa ne kate no metie no ba bi na ma adwen ba so se Dada Kidi eni ni nua Dada Kidi wi na ma me so ma me en fa Dada Kidi nse ho ye mfo obi foforo nse o mesro o manya otan do Dada enti Dada Kidi no famous ni nua ni di sa nkomo yanka obi foforo bi o mubusua ni bi ba abrebi afahye ho se kwadwoi so on bone be nko an waye nen defend omudin kakra eme nkobo famous person bi adi on here say Akosua o madwene mu na won ho ye da Akosua na o ma edit na o ma yi ho na free ho no sa na me hu no ma me no eye me de pan se odi omubo nyina omunya ma Serwaa ne
Ah, na mami we de on de mami no. Me say, oya goodie o. Sister na dey nti nka ye nyina ye gya ye dwuma gu ha ye di na chi. Akoma for me 25 times. Why na koka che Frida say lumbetwa. Why na koka ye? Why na timi koka lumba ne gu ne hu nyina anya ne nyina anya odobroni na e kan be de na Frida wate sa asemo. Ana so de pressure. Hey. Me de ya na mo se wo ye. Eniema ehesuma si bia omo ye bia ono na eye senka me anka ma me ne ba me ne be ka bom apa ne chew ne na ye bibia me ma me kwa na be ki kan se me ka se ma me we gina nchen na se e be wu a me na mewu ma me na mafom no ma chi ni kunu that way die we si ne bo ankasa ma me eye se wa sa di we si ye senka nsi ase de omu gangs no mo wono ko mu ma even kama me we pene so bibia nsi no ma omu ye ku na fresh as nega timi so life no abeka say sister ma say penny si ye ni bia abusia penny si yisu je no abusia oni ma abusia penny si wo ye ni wi obeba the life ne so ma ye o ma sre ye Ghana fo na abusia penny papa be pa ne be si obe fresh as nega o papa abusia penny na te ma fresh as nega no ni ma abusia penny o ya fo pass as girl no ne won san to so empire o si ye boma lumba busuafo ne ma me ne side no mo person there na me mo makokoduro because wo hwe abusua panyini ene saa ne wo fa ase bi na obegina court wo no yese koso ya Serwaa ye be power che wampien o mo ne se de o mani edin na wo hwe meme ne jiga so de ntokwa we de o madi ngugu oh ndi akokoduro ne ye mo mpa ise ye mo nyame mo mani sosie ani akokoduro na afa nso nsensem bebre ho no wo no obi ko a enkotie ne nsem o nyesa wa bembebu wo no fire wo de na mo akọ enti na obeti wa akoma ni bi no ono bom so wa shruggen it off no okonko na akotie ngrofo e Frida pa se do obesi a fabricate story no oba fefe ba ku bia na ne social media o se ma se wa se odobru ni ye kronfo na eme bi so ti ase o se no ono so onye kronfo na me mo anjimi onye kronfo ma mi we na another thing say ade we de mom ye nhye maami Akosua Serwaa bose se de yesi yakko se kura mpaye kura ya me bokura ya minya time mo ne se de mitimi kobo ne bi because da bia meti online so na we onim na se yakuwie na dru bless ye che japade na o sa tam de papa ne de ma oprega ya ne beko ana me boa ya o some because ma me no we ase o was say hu mo bro ni bi me de amenya me no according to Jiga o si o mu be fie onum foforo no na me so obi atwitu mu say yempa mu girl no free fie ho yes ma me say o honum me nkura no manyini ati say abro on say abro chire for sa na ye no honum manyini enti wu yi o mu free ha no me say o mani nye oh enti ka ma me oba ma girl ya for east legon fie enti na just oba encourage side chick o enti o see ade na isi form ejapade ne yantu de o nkotenam yantu nton bi nhwe lumba fie o se abusua na se ewiase ye di nyansa ne bobra boys ye omne na ma onyina nyansa ye de bobra bi ni omu enti wa o so chi omu ma omu sika na aka gu omu azum se wa mobra efie ne se Ghana uko fie bebre mu a abusua ne bebre ehye titira abusua nyansa nim no obekọ haye uko abusua fie wa haye popora because ohie kunkum omu jimi kunkum omu enti asemwe sad na at the end of the day na Akosua Serwaa na say lumba okofa de papa ba fie nya nwom to no mpo maame no obi ajapade na okotam ba fie onom saadi we nyina se nkanya maame we ya kiye nhunu de ekoso abusuafo nim kiye nhunu se Priscilla wo wia nema ye nhunu se abusua panyini se efunu ne kura oni ne nya free nimu no ye nkrofo ne handle nema ndi empire ne yemoma wo mu empire na Frida no ohimalumba se no kasa me ne papa no nana me kon ye no osin oprega ye osin Priscilla ye ne yere na wo wabobo ohini se lumba wonim so wagimi ndi ode waka kire o mom ye teacher se girl ne ye maid
ba wo de wa kan kire wo se oyeyere nti also hunu se wo no omu Papa no kwan kan hwe obwa setting. Ghana ade say no mo ni you ya frɛ ye wo ewiase so omo ware ye. Ghana be makwa Asante o ka Asante Kumasi a unu obi kura nam no hia wo bra ka ofre na konta. Na no na just wa ware wa na popo na Beshia sister akonta ya frɛ mi nua be man so say nyo mu nua na ware ye. Beshia sister bi o London o say o Free State region o say Asante for member o munye o so ba hima also this oba fefe also tade pa betena se also ti oba hima no wadwane also obi ntwa wadi ene say akontapa na oje enso so won wari ni nua no ya ko twa lumbe ko twa we di na afa de we wakuno wa ma na di minim de ode ye ma no obeka say dro na ode ayo mo nyina fall in love with him on set it no Saturday. Ye ko na for mema de sa o. Kimi ye ko na ni o. Lumba time no nipa obey start say lumba na enye common. Ati ase. Any to talk of enyum papa na wo born no. Nti no ono papa no mistake no ye. Mistake no ye. Ko na for mema e ma ya da omo. Nti a. Ma no so ede. Hey, now we say you saw him lumba is a big dabre papa no. Say tie nkrofo stories a Priscilla say no fidie na sum lumba o hwa opepem nkra because according to mami bi na no mami bi be ma comment bi so say akra bi no say Tantra Hill ba bi o mu fi no na me so o mu si no ba na akra ne ho fe say do si ka say akra ne ho fe pa no why say half cousins we bibini to si lumba me meniska ba akra ne jiska na no adwane akosefie ena girl no on the board doctor bo be omu friend the one Sam Fantini girl no according to girl no say no 15-16 years and a lumba hu no obi introduce no so person otonyo ma no balu and a girl no say obeme atonyo because this is a family peneso ba ode ne call ne family one for na nko ne mother na ne father ode ne call ne brother ode ne brother na agree e ma ne tonyo ma obaki lumba da binya tia ba ko no de ne on voice ne de oye ne backing vocal de sa nyum ya doctor Pani ne sa nyum boras nyum no marriage certificate the girl no back no omu friend she the she da oye tuntum fefefe o si lumba ne de ne introduce no no nti hwa opepem nkra de ntigram zo odwane betena Ghana no because Germany da utranye na uko di 16 years 15 years ani ache watu ene zam zo odwane betena o ana obia so nkra ne nam so mu fifiri fie papa ntini ya moma nkodi nachi ene se Priscilla nko ade okote born so girl we medical aka se mu man fight anji lumba legacy ene ne din emfiri ne so a ogisika ni wi a emema wono mu beda de agu papa nanim ase ne enim kwa se de ne ketua mu kura ni o obefifa mpana no de lumba sika ne hwe wo mu ana me suspect ze nkura na kura nzo emze wonim ade ba kwa sa ma lumba tika girl ne so e wo Ghana ha no because isa me mate se lumba si no ebi wono ma oba no onno ma te se de o mo expect se obedo mu ebi wono ma enkra no no pe wo masem no hwe the way Akosua Serwaa hwe ne ma no mo Germany no hwe the way a girl we so young no fa no ni bibia girl we hwe ne ma na o person o stay around na otete nkra no bam sa fo hu se nkra na se watena ho ano se tere nya ne dia no na bemabu hu so wa ye adwuma agu ene so jafo wo kwa yesa de si mia no se de ade bo ni trimo se poison no se dia kwa kudru no dia kwa kudru no di abusia panyi ne obo mpa ye se
It's another classic one day. This will get it brown. At least, mommy. Na nyumba na mudi esimi. Okay. Artist mami tami ewu. Edi sala bu person kasa betuma kasa na me mane mo. Oh mane mba na mimi hu nyina we 5 na kasa ebroni o. Baby. Eke ma bibi o picture no you look like broni for me pa.
Oh, the I'm say boy now who American nam they are say. Ah, do mu shoot no. Yeah. Oh, Audios okay. ni. Time I send me starting one. A fresh one. And they be kind of when it's a girl we events or him alumba no. And I call feed their life for so can say audios be brave. Ohima lumba no ene na me wo ho bia ba free the life so be can say audios bebre ai ye ma me Akosua Bempomaa ne voice the best send no ama na bo enti ohima lumba no so be he no nya information if you know na say Oje wo dobroni ho. Okay, so the any recent one, any new one where there be a check almost Ache. Eno se papa ne me didi na tem ni nyina. On startable audio ni before ansa na omu bedi 1 week no no say o maye obi abeje obi ka say o brand 2000 say euros or say dollars that one no wanje eno ojai kanti that time no ni views ebi o abekon na be 30 people pene enipa 30 ene won ne live on no nti am trendy. Oh, enti nkrofo be ye interested e was story ni mu no na emsa afi na enti toda no ase waye damage control My fried rice so nti se mo be dia toda na se waye damage control oye damage control se me bebo wo so onim ohima lumba ne se memmo ebi wo se frida ne se mi kuna frame se ma memmo saa enti kunu suo be ni kunu nim nyansa nka oda so te app we so me de onyi ni kunu film ne nkasa ti audio pa nye ene before cancer no be di 1 week me kwa sa audio no boy ya o se ma me ne say se oba fie na se wo bebusa na asema na ebusuafo nipa be 2000 no mo twa ne ho ahia eno kwa oboy ye kwa ansa na ye bedi na wotweda no. Oh, okay. When I send new bibi anya new sa wo himalumba no hu se wa ko di obi life so ama tim legal wife oni bi ato agu omo so dem so mo no manu nye den ena okunani mo bro wati so dobroni de mma mu fa na nimu nye fom me so himalumba ya mu se me gina life so aforo so life we ho ofula me ma kwine mensi ufom da ena me ma moderator bi ansi ufom me so de ya otomi aforo when me se bini ne de here ni ofa ne marriage certificate audio bi be jaina Ohima lumba no nanim na asipo na na se ya mena dodo onko sane nanim asipo nanim abu asi ne ho onye fe hwe ne kroma mena de no wonfa audio ni bi ngu na ho onyi filter nim free nanim no onfa nanim ka ka akunimra onyi filter TikTok na abo no ni so me so no nko na use filter na hwe de nanim aya hwea ni ma atwam se tete chance onyi filter na no fam tete chance Nidema wonu wa pamfo de heaven do obi anu obekodi oba dada sa atakwada ho adwe obi ya na Roman father support oprega so odino ana odino obenya twedi adai mema ya nyina ne di omo pre japadi omo da ati na sese omo pre no obi free ho na be pon Miki bra soro mafio I don't know why mafio kwa makibra Miki de ye yesu ani edi mpunu ma yesem timi chenewe well ehano no abe hunter obedo reward oku in the reward or so na baso body no Miki mechenawe Frida ne si apro ne bia e pa fa nanim ase jimifuo bi obetena ho no manyansa se bia no tietiem se bodamfo na adrasa ade we are so muti no agudia papa wo betuma akasa asa mo kwa da wo tese hia ma mitiwa me ye bibia na tese na mitri mu saa ohimalumba na ne tubo wiem se lupre koba no wanya aboja ko dina live so se nyo na yibi no ohimalumba ande se oja live no sha na me se sa to boni abaya na o se ye ndia no apu isu sa to boni abaya no asemi we de o se nyina ye hye ba bi na ye de atwade ahwim wo bu chobia na wa brim na ho ato na wa hwe wa de I check on the party. Moboni di ana mo mani followers. Na nkrofo ko penahwe. Ono so ye bi check na na se lion no
Na no nsuo samwa, na no nsuo. Mididi o, na no nsuo ni dem mididi na ono. No kasa ne ntesu otene fa na no ya no. No ba na akọ no nya mema na bibio mbedi a. No ho atwam. So could be a dumta. Oh, ankankane atache. Nti ya dumja ankankane atache. Me da me hu na na benti oba bia ya na ofafo wesi nanim na odidi obi ma me atem obi ma me me da me hu chicken no me hu say I think say I me gidi pass or mental issue. Na be heti na ahoma. Tina be na father. Tina ahoma. Me didi brayendi. Me se me kunkudin wi a wodam do bebo ma baso. Ni ame Tina de inde na o mo se ne twebe da. Tina ganga na ne komun krampan sa saman no. Bio ye ma menta asem ba na wa wode ne maate no. Ma menta asem che Tina na oya advert se wa wo pa bruchi akofre no na me share da na me kofre no na Tina say nkofobi omude nkofobi ko US a week na nti memfa memfa say 3000 and say $4,000 in I was say 3000 se mini kan fa 2000 and 1500 ni kamera na within a week time omokoya asori wo US nti e betimi de maka ho me kwa na minimo bia na masti wono azanta na ni ba ti se wono me record no kra wa na wo ti na wo kra de waye wo peso obu obi kwase a wo de waye no when you audio e wa hase Aya na mu repeat master wa oboni bina na onumba ho because on thinka what na protein thinka ono ntimi nsi ni fie ba ko a oba obotina hwe na wie ya dikuna gu okọ ya obi fie na okotina yi na obodio se ma Serwaa ba ye 5 days no ko na nka fie be mu no nkoda onye comfortable nyame adom sama amena ba ana oba nyame adom se waba eye me ba ba gima japade eye na sekura ma me no waba Ghana na sama mi obai obai eye me a wo kamba ba gima japade eye na sekura mi nsi na mato de ne ka wa na dipo me de be ma ne DHL for no de ne ka wa ma me ne de papa na bu ne kwase o ma me na asem eya o eya papa eya me kwa me ne na nka kuna ne kwa ka me nye odono mo edu na minyi se ma me ne so ba wo ya edru no mo de ye papa no mu otiti ba na ne de ne no odo no we na edru no mo de ye no edru ni blackmail o kwasi odo ko nya mu hwe na bedidi atemo hu ne panties si da ba ya mu bedidi ni patem wo do bredi edru no on say edru no omo ye na yire nanim te sa aboa nti na yire kasa na yire nanum kasa mi ki ubedina wa no dindin nyina usuro ba we kakra ba fefe adi we dia no nko a de mebisa enti edru na me de me diri ze fan o ma ye na edru de enti edru no mo ye no o ma misa bibi nso say yenye na edru no wa mo oprega enti o mutimi ye na edru we'll have the view ones. We'll have the view ones. Mutimi say do ye edru ya enso still aye bono number 1 do man jimi anya edru nso say yenye ne ho ade da edru na jini pa ko ma wa na subai wa na eti no de ni ntine o de no aduane nti one obo na tenase o chichire obo na tenase nti o ha na akwaje eti na ni so de ababo ma anti sign ni bi so obo anu ohu say edru na tiko madam fu bi ko ye ebisa onu de odukofra drink na ma boy no na boy no ene boy ni jai mfani ni agwo na edru ne te wo bo no okay o je fu for de ko na boy ni nia na boy ni nia wo fie na boy ni nia hu se asa wo hu so the powder black bi egu ade no mu be ni bra ade nko na boy ni hu ye ba wa video na mo pa mo na boy ye bo madam fu like em ni na wie university
Yam fan say adrone ti say bodam ni. Ebi do okra na e omo hye okra no. Na omo de nema afra na ode ama na wo de fra wunku. Na wo de bi nso fra aduane. Obema wo foforo ebi ho na no achichide achi. Na omo hye sa nema na e omo tontom de ayeye nema na wo de afra wunku nti wo hu a wo hu nipa foforo bi a wo wiase. Nko no wo say bodam ni won say o be bi a wo na dry na se de yon be ma nko no hu so oba. Boy. Adrone de bodam ni wan so otimi estate kan ma adrone keka na ho anu aye kran sa na adrone tie echi na ni so ba bu akwapem so sa de begu aduane mama na die sometimes mo ka adro na me menti adro still a wakodi adro se 16 years tale obi kuno still a adro na ya waro adro ne nso antimi amprement se ye still a na e o maame na ba aboso ejira ne ba nachi ati ase nti maame no ye ni no de abane de afra ma no ati ase nso de wuntimi nya ho hwe ni subai ye ni subai obi so suspect me me your ba me won nan na na godfather man na fans wa ase we your ba fefe o de o wo soro ho na eze godfather ni akosi ni so te bi eze godfather baby o so me kwa do wa de na ma I suspect so o betu aduro some betu aduro se me chire no and unim love years ago e wo hanom England hanom bronu bi a free Watford boy bi kan sem bi o ye bunu ni ye hanom e bunu for ha pa o yi titru do manfo no o kan sem bi o say mo de mema ne kwa aduro so na afa mu bedru na titi o mo ne e true so e mema no o mo be yigi no obia o ha oba airport abe piki oba na obeka say obe piki yi Yesu mame but oba ne bedru ya within a year obonze na o ma kontokwa no oba ne ko enti boy ba ko use statement bi say mo de ye ko nro so a na afa mo ba na atete ni by o mo work out bi because bedru abrochire na e ma na titru ye ha na e bono for man nzo wo mu sa no mo pa adwuma pa because ko afuom ni ade nje oba ha na adwuma na emre ma no to betuma ye adwuma 24 hours to mo no kura ye adwuma mo enti o enti oba na oba ha no ma onya ni sika wiom pe eba ni bi obi won so kro timi wo o won so kura na aban ne boa ne nkura hwem ni ade won so mo jame ma ne hoko enti ha no say mini mema ni bi won mo makofa ma be 3 4 na aba mu 3 ja o moko enzu bonza mse drone na oba Ghana na eto na drone na oba afoforo nso akotam na ba na ejenti na mi minti so bit is am kra no me nyini me kra me oba kra drone na me nyini o e wo ho sister drone de je wo ho kra ma na wade ba ma bitimi tito obi dom wo sister na na cha me ho ye pampacha na so ba mo bu ho a wale wo ho na wati ato ba bi dom ti sa presira no ntimi nsini dressing wotenant wo tinta bebusa se na we krade na wo no ho hwini no ho ba ya gina dwene ba da time se wo ba no wo ho se e ba ne sa na se wo ba no ye kristoni anu wa mia wani ayedan abom paye se wo ni na wonim chini a na wo so wati na beti na ni su se hu Mama ni mistake awo ye no onim se na Roman father kra me didi si ato na duro Daddy bi ante o ka anyi mo yo boy na wona ma bu duntifo so a o pa so mo na ma duntifo so no so nya na nwekra se wo san na ni wa na o mo bo na tsa mo yo na so e de anko ebi mo gini ya ma sha mo twawudi o ma na aka ukoti ano unko bi de anko me de girl we de pa mi huna de kro nti o mu nyina ko ne ho pe na o mu nyina agimi ena sema na nka we kuma abafie no obedidi a aduane a won ti bi nhye na no na ma so camera si ne so ana no mu so o ko viral baby a yesu wonu free na me bi sister bi be make comment yesu okoyi o ho na obi ka kire nse efie we na oba na one da de lumba na efie we mu no free ti lady ne say ohunu ye na those days kro ohunu ye na o say man you want me free order and yesu sha na lady bi wa say wagidin o Ghana pa wo ye fashion
yes na me sha ba na ono anyini chen me kakra ba ono ofri ko no so ache me kra me nyini no mahu say na girl you know o sha onyanya 20 kro 19 ya do ne na fofo no ko so asiente wuntimi nsum nyame anu astate abon so but say ya na me bi on ma enkrofo make keep post na say delay interview no mahu say kra young girls akogina na yi na se no matchere I want to be your man, I want you to be my mentor na dem nsa agumiti nim si nkura wo munim de wo ne girl we oni akomfo eni asofo oni ne maame ni Roman father a real Roman father adapen ofri tini ya che na Eastern region no kopie ho those days the lawyer bi na Ecuador said lawyer ni free Eastern region ho yes so do ona no ni bagro say akwa na de onu ni t-shirt honom dada nto mu ntimi nya hwe ma no hey make a story na say me hu ya me hu say bi kra na me hu say delay interview na o mo say Ghana for nkra no makotwira ase o mo say oh say do sika so kasa Ghana nkra de o mo mpebele obi ayo o mo godmother me say me fa godmother wa up you to dana me no mu na so jare ma me di ma be akula 20 years kwa na ma me 40 years or some godmother me godmother na me di no ne trend o se nipa nde no beti aka ma agudi e woni bibi me love ahomaso nti godmother me nya bi da ahomaso me da man tiasi am nye bi me say we are sa team legal wives am be bi it is fine group no backstage groups ni ade me join bi da ade a man tiasi you have to really teach me to understand it for me to entina Frida say I'm not well educated but me tell a story 1 2 I can't follow her I don't think because makusa mamenes godmother said o musia no TikTok ra ma menchiro dem van say wo hu me drive me car me timi fie me na me timi si zama han zama si me dem timi mbo na me tim na me share it na me picture na me kuta designer bags no aba godmother mommy wunim so what ba na me so ba na me mommy because we mommy make my send uska Sama mu yo mu sendo musika na me flow obi a ontime nwome ma in the name of sika na me de ntem ye aduma mama sa woman ya make say we a woman nti say dey see anyini ba na wanyini chen me say those days cry na 20s cry wa ji obi kuno e ma me kai say on say kumase for nkora de ya no din e ma me kai say o ye wan because no mu fie wo me papa echi ye papa ono ne papa fie wo ye papa echi ye ne ho ade na ne papa mu nyina nso sa abre o papa no ye me mpese me ka mu behu no ni papa o papa no ye titiri wo Ghana na o mu nyina agi agina ma akwa no ye abaya na ayiwo ho ade na o mu gina o mu mpese o mbehwehwe mu na on se odofo o mu ye me ko gina o mu wo ne so be se hwe na ni na matem na o mu obi ato na ni hwam na me dwane ye afi na matias because on hwe man no adamfo soma ne se every Holland is on fa sika mre na damfo obaye na girl no betwam na girl ne to soso they say the market mu be hu no ne to na natural na nse ko ne afiaso as nega no utro say that last year nyina no ne kokon ne to ne soso one ne maami nyina mo to soso ne to na oye oba kra hu kra obeto ani ahwense ye to obi ni enye bi ni ebi ankofo ko ne to na akwa ne hu na se o mu nso mu tunuro me se so one konfo famous conphobia Ghana and Cransa could add dapping. Back one onim, a memhan onim, who na no ne kodai, no koyen what yes, you obey if you all and the Idic chana. So, do we try? Nana can't trouble the dingo as I'm his moon of Akra water. You know, yeah, you know the lady, yeah, she's famous, or if say so, famous, or you a Kumasi. Kumasi. I'm not really dear go, yeah. And you know, so yes, Kenya on the case, yes, and I'm in America, and American for me. That's one casa, me interview one casa, papa is Kenya, or send a papa in before. My papa, I draw Doma while. Let papa in before. That woman may pronounce some more, but me very calm, very respectful. Say baby, work around me and me ask me because I didn't mean to ask me person me expose. So yeah, wakata me ho. By your name be wa we no Kumasi and Grofo nim no. If you cry suspect say good dear mo nim no. Because
And I say Uzi and no buy a patch say or no need famous no abegin famous. Now me say how dare you? After now we famous 90s no ye famous with Kumasi. Or you very famous with what Godfather? Bro. Godfather black. Godfather. Love. Me pacho, me can't say 1 minute na me see for me pacho. Me pacho. Office ro nipa say mo want contact, mo contact na the way am for disrespecting na e you so na me ya pa me copy foster life so the way enkola nketinketi bi di na tem wo no. Aya na me nsunu me pa mo cho say mo want contact am. Ma try was so want from. 20 years of uncle and 22 years of uncle are ready. You now nim say wa no nya de to say yen mu bi say ya niema say no uncle fro. Because wa no nya de ahwe anapa me life na me course me na mo ho no ma. Me na come be speaker no. Omo try to bully me. Ba me ye bully me ntimi bully me. So wa no nya de obi ye na life na say timodo bronya mflo soro mbe hawo. Oh. The way I'm going to say, I want a number. Hello. Mickey. Okay. Love control, mommy, why? Love. Yes, someone is educating someone. Yes, he's educating them. Ya weni a me do be ma boss body me fra for one ba sa wona mu nyina usuro ba Bi ze na me place me request was your no be am peke. Yes sure. That usuro me. And I want to bury me and I'm bury. Me na me bury me do to. Share. I'm here lumba. Pancho. Maybe a full blown TRX. Master, forget it. I'm moving listen to then. Oh, me do to. Why? Yeah, Psalm 23 says, then. Who's he's educating them? Who